Askiki pantaknitaki kuinkamasqaptasa hichurataq fútbol toqayta kamyat yawnaka uthi. Masuruq UEFA Champions League yant'awin walakatamanakawan at'awiyapqe. Niyasataman Napoli tamaq kimsa gol ch'usarua Rangers tamanta tipaway. Giovanni Simeone hupaq pa gol uchantaway. Ukat Leo Oestigard hupaq ma gol rak uchantaway. Uka markiw Ajax tamaq kimsa gol ch'usar Liverpool tamanpa tipqayasiway. Mohamed Salah, Darwin Núñez ukat Harvey Elliott hupanaka golanak uchantawayapqe. Uka masin hakatamaq Napoli tamaq tunka pesqan puntuniwa. Liverpool tamaq tunka payan puntuni. Ajax tamaq kimsa puntuni, ukat Rangers tamaq haniw ma puntuni kisa. B tamaq Brujas tamaq pusi gol ch'usarua Porto tamanpa tipqayasiway. Mejdi Taremi hupaq pa gol uchantaway. Evanilson ukat Stephen Eustachio hupanakaq ma gol sapamayn uchantawayapqe. Uka markiw Atlético de Madrid tamaq pa golar Bayer Leverkusen taman puraptaway. Atlético de Madrid tamtakaq Yannick Carrasco, Rodrigo de Paul hupanpi golanak uchantawayapqe. Bayer Leverkusen tamtakaq Moussa Diaby ukat Callum Hudson-Odoi hupanaka golanak uchantawayapqe. Uka masin aka tamanaq Brujas tamaq tunka puntuniwa. Porto tamaq lla tunka puntuni. Atlético de Madrid tamaq pesqa puntuni, ukat Bayer Leverkusen tamaq pusi puntuniwa. C tamanq Inter de Milán tamaq pusi gol ch'usarua Victoria Pilsen tamaq tipaway. Edin Dzeko hupaq pa gol uchantaway. Ukat Henrik Mkhitaryan Romelu Lukakumpaq ma gol sapamayn uchantawayapqe. Aka pachpa tamanq Barcelona tamaq kimsa gol ch'usarua Bayern Munich tamanpa tipqayasiway. Golanaq Sadio Mané, Eric Choupo-Moting, ukat Benjamin Pavard hupanaka uchantawayapqe. Uka mipanq aka tamanq Bayern Munich tamaq tunka pesqan puntuniwa. Inter de Milán tamaq tunka puntuni. Barcelona tamaq pusi puntuni, ukat Victoria Pilsen tamaq hanma puntuniwa. D tamanq Eintracht Frankfurt tamaq pa gol mayarua Olympique Marsella tamal tipaway. Eintracht Frankfurt tamantakaq Daichi Kamada ukat Randal Colomwani hupanaka golanak uchantawayapqe. Olympique Marsella tamantakaq Mateo Guendouzi hupaw sapa gol uchantaway. Ukat Tottenham tamaq ma golarua Sporting de Lisboa taman puraptaway. Tottenham tamantakaq Rodrigo Betancourt hupaw gol uchantaway. Sporting Lisboa tamantakaq Marcus Edwards hupaw gol uchantawayaraki. Uka masin hakatamanaq Tottenham tamaq kimsa qalq puntuniwa. Sporting Lisboa tamaq Eintracht Frankfurt tamanpaq paqalq puntunipqewa. Ukat Olympique Marsella tamaq soqta puntuniwa. Hichaqaypuq UEFA Europa League yant'awin walakanatawinaka uthi. Aka natawinakaq Chikarut pues tunka pesqan k'atharuq qalltapqani. Aka maniwa natawinakaq uñakiptapqañani. Uka markiw hichaqaypuq UEFA Conference League yant'awin walakanatawinakaq utqaraki. Aka natawinakaq Chikarut pues tunka pesqan k'atharurakiw qalltapqani. Aka maniwa natawinakaqa uñakiptapqarakiñani. Uka kiw hilat kuyakanaka yaqhurkama ma hach'aruntawi taqnitaki.